Ia le tōna ni tai au. Atalo whātu tato ainga i swafa pelo Iesu Kiriso lo tato alihi. Mono tato whaola. O ia lea na toi tungu manu malo mai le tungu mau le oti. Ia leo mawhai ai tato na tato mai whaatasi le nei aso. Le aso sa i mafuta i ainga o le atua. Ma whenua i ai le ainga o le whaatua tua. Ma tato whaapoto whaatasi ma whaafo i a te ia le viinga. So welcome to this Lord's Day, where we can gather together and remember together the resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ, who is now ascended and is our advocate before the Father. Amen. Amen. Tato tatalo ia ona tato whaangulongo le whaatasi mau i le upo le atua. I le nei tai au, tato i whama tatalo whataitele lava no mātou tamai no wana le lei. Mātou toi au lia mai le nei tai au i le malosi whanunga le lei. Lau whamalolonga i o mātou tino. E ui lava ina mātou whalongo i malanga o maliuma le oti i nisi o mātou ainga. Ainga o whātua tua, matatonu lava si o mātou aina nei. Ai whaaftaino mātou atua o lo iei lo mātou whamoe moe le ola. Ona o Iesu Kiriso. O le nganga la lea mātou te whaafetai ai, mātou te whanoa noa, ona o le mawhtanga i le tino. Ai silisili ona mātou fia awa o lo iei. O mātou ainga i o au. Tai uno le ni tai au, le ni awa noa. Mawalu ngā langa i a te i mātou, le whaanmolongo, au e whetalai, au e aoa i a te i mātou, e au wala i lau upu. Mātou atua, whaamanuia fo i au auna nei, maso se tasi lava o lo whaanmolongo mai i le ni tai au. Na vele upu i na ia lui tau i na i le o langa, whaatalitali, a me se fo i le vaava ai atu. Le toia fio whaalua mai o lo mātou ali, whaaola o Iesu Kiriso, o le ala tuaila mātou tatalu i le ni tai au. Amene. Amene. Praise the Lord. Vi ia le tua i le ni tai au, o le ni tai au, pi se tai au, fia ai pe o se tai au, whaanoa noa fo ia, ona o leo tatou tau nuu mai i le vaenga muli o le tatou tusi a toa o le Ioane, o whaitawina na po lua masina, talu ona tatou wa'oina, mawhaitawina, lea tusi. So nearly 2 years, a total of 22 months. So on average about a chapter and a bit every month that we've been able to go through chapter, verse, down to words, understanding the depth of the Gospel of John. And we've been blessed over these last nearly 2 years. So whaftai lea tua, o tatou tau nuu mai i le toi vaenga o le tatou mataupu i le ni tai au, vili ai le tua. So, tatou su e le tatou tusi, o le vaenga muli o le tatou mataupu i le ni tai au, o le faai'u sefulma le lima ngai le lua sefulma le lima, o le mataupu e lua sefulma le tasi. Ia, o toi vaenga fo'i o le tusi a Ioane. Le ni tai au te fiatala no I upu faai'u a le tusi a Ioane le Aposetolo. Today I want to talk about the last words of the Gospel of John and what we can learn from those final words that John, in regards to his account as an eyewitness of the Messiah, Jesus Christ. Tatou toi te patasi anga I tatou mta upo le vaiaso na tuana I nei. Vaiaso na tuana I nei na amatai na ile nei tusi muli. Ma se fesili whapea, o le ase va ainga, I le vau Iesu mauna so ina ua mawai lona tu mai. We can ask the question last week, or we asked a question last week. What can we see between the risen Lord, and his relationship with his disciples? Lea lana tatou va'ava ai I le fesili I le vaiaso na tuana I nei. O te whapea o se fesili e mawhai ona fesili mua ai le tangata whaitau I le mataupu e luas fumatasi. Lea na tatou mata I foi, o se vaenga na tatou vaai mua na tatou vaai le leo sitai. Mana tuana whaatonuina le au so ina ia whailoa ima Iesu I le maunga I Galileia. Ai na tatou whaitawina le amatanga o le mataupu, ina ua whaapea ona iai le au so ifea I le vai o Tiberia, po le vai o Galileia. O ifo ina tatou vaai pe a le iai le tangata whaatuatua I le mea e whina ngalo iai le alii. E le aima se mea na te whaia e manuia.
So last week, the first thing that we saw was the failure of disobedience. So we see and we learn from that Peter and the disciples, the 7 of them that were there that morning, rather than being at the mountain in which they were called by Jesus to meet at the mountain in Galilee, they were in fact at the Sea of Galilee. What they were doing there, they had returned to their old trade. They had gone back to their old profession. And what we saw and what we learned and what we heard last week was that the failure of disobedience actually ends in nothing. It doesn't end in any form of blessing. And it's a picture that helps us understand that when we're walking outside of the will of God, things won't necessarily happen. Lesi ba inga na tatou matamatai I le vaiaso na tuana I nei o le ata va aia o le whaaola toi tu malona au so na tatou va aia o ia na tausia I lātou e o lava I le whangaina o I lātou na ia saunia mea tau mafa na ia au auna ia te I lātou. We saw that the resurrected Lord, He cared for His disciples. He took care of them. He actually made them breakfast. We understood that He provided for them and He created a miracle. And at the same time, we saw that He waited on them and He served them. So le ata leo le whaaola na ia lofa, ma whesoasoani, ma whaasoa, ma tausia, le au so, I le atai au. Ai o le vainga foi muni na tatou vaavaya, e ma whai foi na whaangai le alii lou sitai, ina ia vea ma whaamanianga ma whaangaina e le atua. So we also saw that Jesus, He actually used what the disciples had caught. He used the fish that they had caught. And we also learned that God actually has us participate in the work of the kingdom. Amen? So o lo mana o mia fo I le atua I tātou. E whai le vaenga le atua, e le vaenga o lo whai le atua, ma tātou va aia lo whaatino ina I le tino ke riso, ma lo funga lue pēr le atua, e o mai le tai au le nei. Ai ei fo I la le vaenga oe, e ta tau o na whai. Praise the Lord. A le whesili lo na lua o lo tū lai mai I le tai au la le nei. A wā le whesili mua na tātou va ai ai mua, whaiupu ia mua. O le ase va ai na Yesu ma ona so. A le se whesili e ma whai o le whesili e le tangata I le whaitau winga o le ta apule e luas fumatasi. O le a le mea na tupu ia Peteru. The second question that we could ask in chapter 21, the first question we looked at last week, what did it look like, the resurrected Lord and His disciples? But the second question that we can ask ourselves, well, what actually happened to Peter? What happened to Peter after the resurrection? O le a le mea na tupu I le vao le li whaola toi tu. Ma le tangata le nei e ngoa ia Peteru. O le matapula e lua suma tasi I lona whaiupu suma le lima o le whaiupu e lua suma tonu. E au mai ai se ata ma naia lava mo I tātou I le tai au le nei. E whatatau lava I le nei tangata o Peteru. Ma na tua o le tangata lea sa whaafiti whaatolu I le li whaola. So e leo mamau te le wā o le taimi na whaafiti ai e Peteru le li whaola. Ma le toe tū mai o le li whaola. Mai lea ua toe wa aia foi le li whaola e Peteru ma le au so. Ai o le moli maua Ioane o lo au mai I se vaenga e whaatatau I le li whaola ma le tangata lea o Peteru. So we see that we know that Peter was the one who denied Jesus. And it's not long since the resurrection of the Lord. It's not long since the time that Peter denied the Savior 3 times on the morning of his judgment. So Peter has still got it in his mind that he was the one that denied the Savior. And even this morning, Jesus catches them being disobedient. So now Peter's in a bit of a situation. So that's the question that we want to look at this morning. What was the relationship between Jesus and Peter? So me whai ana tātou whesiri whapea. O le tātou mtaupu le neitaia o upu faai'u a le tusi a Ioane. The last words of the Gospel of John.
Ia, tatou whaitau mai, wha mole mole, a mata mai whai pwes fulma le lima, wha ngata mai whai pwes fulma le fitu. O le a tatou whaitau ina whaatasi, ia ona o whaitau ina lea o le whaperetania a maua, ia, ua uma ona latua ai. Ona whetalai atu leo Iesu ia Simona Peteru. Simonai, lea tali o Iona, pe sili mai o alofa ia tiau, i o latou nei. Ua whai mai o ia ia te ia. I oe, lea li ie, ua e sila fia, o te alofa ia te oe. Ona whetalai atu lea o ia te ia. Ia e whawhanga i au tamahi māmoe. Ua toi tatai atu whaalua o ia te ia. Simonai, lea tali o Iona, pe te alofa mai ia te ala. Ua whai mai o ia te ia. I oe, lea li ie, ua e sila fia, o te alofa ia te oe. Ona whetalai atu lea o ia te ia. Ia e leo ia o māmoe. Ua whetalai whaatolu atu o ia te ia. Simonai, lea tali o Iona, pe te alofa mai ia te ala. Ua ti ngā Peteru, ua ia whetalai whaatolu ia te ia. Pe te alofa mai ia te ala. Ua whai mai ia te ia. Lea ni ie, ua e sila fia mea umanawa. Ua e sila fia, ua o alofa lava ia te oe. Ona whetalai atu lea o Iesu ia te ia. Ia e whawhanga ia mā moe. Tatou te fia whaitau ina atoa lava le whaiungo le mataupu lea. Ai whangata mai e i le tatou whaitau mo le manatu mua mua. 15 to 17 reads like this. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. 17, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Na manatu mo mua le ni tai au whapea ia alofa I le alii. O upu faai'u o le tusi a Ioane ma le mataupu e whaiupu e suma le lima e whaangata e whaiupu e lua se fulu ma le tolu. O upu e whaatatau a le whaaola toi tu ia Peteru. So the first part of our sermon from verses 15 to 17 I've entitled this way, to love the Lord. Amen. That in the last words of the Gospel of John, there's a section there where Jesus, the resurrected Saviour, talking to Peter and conversing with Peter and helping Peter and loving on Peter. But it teaches us regarding our love for the Lord. Amen? Whamewhe koe suma lima, whamewa umana latoa ai, ona whetalai atu lea o Iesu ia Simona Peteru. I ona so atoa ina wa mawailo na toi tu, o le tangata lea ua tatu I loa, o le tangata lea na whaafitia le whaola. A tonu fo I o ua tatu I loa le tangata lea o le tangata e nau nau, o le tangata e vave vave, o le tangata e vave oso, I taimi o lato whaafea ngai ma le whaola. O le tangata fo I o lona loto atoa le whaola. Amen. And if I atu Iesu Peteru, au le vivini moa, ua e whaafiti, whaatolu mai, ia te au. Lea na tātou I loa ai, na whaafiti lava Peteru. Tali tonu fo I o le loto o Peteru ina o mawae, le toetu mai o Iesu, e ui na whai atu ma ria le makatala, ua leo iai Iesu. Wa o le lopo whea mea wa tu iai o ia a. A tonu na momoe Peteru, a le mauti noe le Peteru pe tali tonu pe le ai. Na toi whaali ma real makatala na whai mei ua ova aia Iesu wa toi tu. A tātou te le maua lava se whaamatalanga e winga I le loto le tangata lea o Peteru. A tonu foi na manatu Peteru I ona whaafitinga. A tonu tātou te iloa
le loto Petero lo mafatia ona o lona le talitonu. E o lava I le tai au I lunga o le vai o Kalileia, o ia lena tata ia le sito ono, a eo e whangota. A tonu foi o le tai au o lo whape Petero, o leo si tai I le whaola. Mana tua foi o ia lena mua oso e se mane waa, a au I le sami, ina I o I le whaola. Ai o le fina ngalo o le ali I mo le tangata lea, o le fina ngalo ina ia toe whaafo I sia mai Petero I lona wala awina. E tusa ma le fina ngalo o le ali whaola toe tu. We see here that Peter, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, and this is a beautiful picture of a loving Savior towards Simon Peter. Why? Because remember, Simon Peter is the denier. He's the one that Jesus said, Peter, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And we know that happened. We also know that Mary Magdalene, in the morning of resurrection, she turned up and said, I've seen the risen Lord. And Peter doesn't necessarily say in the Gospels that he believed. He probably saw the resurrected Lord and touched his hands and his sides. But we also know that Peter was probably thinking, I'm the one that denied the Savior. He's probably going through a bit of a journey. He's probably going through a period or a time of unbelief in himself. Because even that morning, the Lord finds them fishing when they were meant to be waiting at the mountain. So again, Peter's probably thinking, oh man, I've disobeyed the Lord once again. Similar to us. Yes. But when we look at the Savior in the final part of the words of the Gospel of John, John the Apostle writes that Jesus specifically points out Simon Peter. And this is the heart of the Savior. O le fesilio o le ali'i whaola na ia fesili ai ia Simona Peteru. Whamai le fesili a Yesu. Simona e le atali o Iona. Pesili mailo a lofa I o lātou nei. O le fesili le alo fesili ai a Yesu ia Simona Peteru. E le fesili Yesu pe eseana e whaafite e te au. E lo fesili Yesu eseana e leu sita ia I le upu no whai atuai. Na fesili sao pe taula I sao lava le fesili ale whaola I le alofa o Peteru. Po o le whea o lo alofa iai Peteru. Jesus doesn't ask, well, why did you deny? Jesus doesn't ask, why didn't you obey? John doesn't capture those conversations. John captures the conversation between Jesus and Simon Peter, and he addresses Peter's love. The first part of our sermon is to love the Lord. That's a question for you, brothers and sisters. Amen? That as we go through this first section, where is your love for the Lord? O fesili foi nai, ma whaeru fesili tātou le whatua tua. O whea o iai loa lofa I leri. Whamai fesili a Yesu. Simo nai le atali o Iona, pe sili mai loa lofa ia te au I o lātou nei. Pe a whamatala ina le upu lea o lea lofa. E pei ona tātou awa o ina I le whaita o ina ma le vai ina o le upu o lea tua. O upu ma ona winga. O le fesili la Yesu, a tātou mata, e whaatolu o na fesili Yesu I le upu lea, Simonai, pe sili mailo alofa ia te au. Whaipa suma le ono, Simonai le atili o Iona, pe e te alofa mai ia te au. Whaipa suma fitu, Simonai le atili o Iona, pe e te alofa mai ia te au. O le upu e leni o lo whaongaina, le upu lea alofa o lo whaongaina Yesu. O le upu e whaawina ina whaapea. O le alofa ua ato atoa. O le alofa e sili o na mama. O le alofa e whaatusa ina I le alofa o le atua.
Ioane suma fitu fai pelu suma leono fa mai Yesu ile tama le alofa na e alofa mai yai yatea. Ioane tolu fai pe suma leono awa ua faa pe alava ona alofa mai o le atua ile lalolani. Rome lima fai pe valu lena tato pese ai ua faa ali tino ina mai le atua lona lava alofa. O le alofa o le atua, o le alofa e a to atoa. O le alofa e winga ese. Epa ia a. Ai o le alofa e faali mai e ia te itato. O le alofa e ato atoa a. It's a committed love. The love that Jesus, when we look at the original word, the Greek word agapo, it is the meaning of that word agapo, and that's the love that Jesus is asking. He's saying, Simon Peter, son of Jonah, do you agapo me? Do you love me? The meaning of that Greek word is to be committed, fully committed, or it's a pure love, it's a divine love, it's an example of God's love. When Jesus says, for God so loved the world, he fully loved the world. He gave his son. Praise the Lord. Amen. And that's the love that Jesus is asking Peter. 3 times he asks, Peter, son of Jonah, do you love me? Simon, son of Jonah, do you love me? Simon, son of Jonah, do you love me? Do you agapo me? A tato vava aia I le loto ato o le whaola, e le ngata ina ia toi wha e mai le tawhianga o Peteru, ma le loto ma le mawhau la ia Peteru, a lona loto ato ina ia fesili ia Peteru, Peteru. Tali tono olo iaringa luenga le te sawi e whai, ai mua, e te alofa mai iatea, e te alofa ato atoa mai iatea. Whapena whaina fesili tato wa. E nofo lava le tangata me fesili. Le ale toi ngā alofa lea o te alofa I le whaola a. Because for mai le fesili a Yesu, pesili mai lo alofa I ola tau nei. O le I ola tau nei nai olo au mai a ina. O lo whaatatau le I ola tau nei na, e leo whaatatau I leisi au so. Ai o lo whaatatau I upenga, ma waa, ma ia ia tia mai. O le aloto ato o le whaola, o le fesili a Peteru. Pesili lo alofa ia te au, I mea ia o lo e tau toi fo'i I ai. Can we understand that? Yes. When we look at when Jesus asks that question, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He's probably pointing, and directing Simon Peter to his fish and his fishing nets and his boats, his old trade. And he's saying to Peter, Peter, do you love me more than your old profession? Are you going to be fully committed to me more so than what you had done before? Because Peter, I need you. There is something that you are about to do. Amen. O le manei o le nganga o le whaola. O le fesili o le fo'i o le whaola. O lo whaapea o le fesili e whaamanatu ai ata I tātou le upo a Yesu. O lo iai le mātai o lua sfuma le lua. Whai upo tolu sfuma fitu. Whamai upo ia le whaola. Whamai o na whetala I atu leo Yesu I ata ia. E te alo whātu I lea ligi lo atua. Ma lo loto atua. Ma lo nganga atua. Ma lo manatu atua. Pe o le ata o le alofa o I tātou lea lo nau wai le atua e o mai a tātou le tangata whaatua tua. O lo alofa ato atua. Nā o le talia Peteru, whamai le talia Peteru, lea li e, ua e silafia o te alofa ia te oi. O le winga o le alofa lea na talia atu ai Peteru, o le fileo. O le winga o le upu e lini ngā fileo, o le alofa masani. So o le fesili le atua, Yesu, e te alofa mai a te au, e te alofa ato atoa mai a te au, e te alofa e sili lo nei mea. Ai whamai le tale Peteru, leri e o e silafia, o te alofa masani ai a te oi. O oi ala o Yesu a. Pia o le level le alofa le fesili a Yesu.
So it's so when Jesus asked, "Do you love me? Are you committed fully to me?" Peter's response, he says, "Yes, Lord, you know that I love you." But that love was more of an affectionate love. It was more of a brotherly love, a friendship kind of love. Yeah? Praise the Lord. Amen. But whenever we see something written time and repeated in the Word or in the Bible, we know that there is an importance. A tātou wa'aia se whaitau o lo whapea o na toi tusia ma toi tusia, o i nā tātou te wa'aiai le tāua o le whiau o lo tama whaile tuspa ia e mo moli mai ia te i tātou. Amen. Whamaile whesini lona tolu al whaola, ua whetalai wha atolu atu o ia te ia simo naile ate leo iona, pe e te alofa mai a te au, whamaile talia Peteru, wa ti ngā Peteru. O le mafuanga na ti ngā i Peteru i, ona o le alofa na ua whao ngā e Yesu. Le wingo le alofa na i le whesili wha atolu, ua whao ngā e Yesu le fileo. O lau whesili atu Yesu, simo nai, pe te alofa ia te au. E o ai le alofa wha le uso po le wha le wo, o laifi manao le whaula, e te alofa mai a te au. Lea lana mafua ele ti ngā le loto Peteru a. Amen? So when Jesus asks him 3 times, but the third time that Jesus asked him in verse 17, he said to him the third time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Jesus actually used Peter's love, the phileo love, in that third time he asked. And it says that Peter's response that he was grieved. So he probably heard Jesus say, "What? You just, Jesus probably asking, do you love me as a brother then, as well?" Olo manao le atua I le whaafufunga I le talia Peteru. Lea na talia tua ia Yesu whamai la na tali. Wa e sila fia mea malava, wa e sila fia wa owa lo falava ya te oe. Olo manatu mo le ni tai au, ia lofa I le li. O le manatu mua o le vaenga muli o le nei tusi atoa na tatou whaitawina le nei rua tau sanga. Ia e alofa I le li I uso matu whawhi. O le ale alofa le au mai le tuspa ia le nei tai au, alofa atoa. Manatua foi. So se mea lava e te alofa iai ma e nau iai. O nā foi e tō sina iai lo loto mano mawhau, mano malosi. Ai o le lui mo o le tai au le nei uso mo tua whawhiri a whai e te alofa I whaamaoni le li. O nā fo I tō sina iai lo loto, lo mawhau, ma lo malos. Nā le whai mene mātai o ia e alofa atu le li ilo atua, ma lo loto atua, ma natu atua, ma lo malosi atua. O le whisili, whape whea mai lo alofa I le li tai. Jesus says it back in Matthew 22, Verse 37, he says, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." That's the love that Jesus is asking Peter. And that's the love that the Word is asking us. Where is your love for the Lord? As we've studied the whole Gospel of John, and we get to the end, the question is, believer, do you love the Lord? Because it's whatever you love, that's what motivates you. Amen? Because whatever you love, whether it be good or bad, you're motivated to do whatever that is. My challenge to you, the word's challenge to you, is that you love the Lord. That we agapo the Lord. That we are committed to Him. Because if we're committed and we love the Lord with all our heart, mind and soul and strength, then we're committed to do the Lord's work. Ngā lea lai whamai Yesu ia Peteru. Mua, whamai lana upu, ia whawhanga ia uta mahima. Whamai le sitale a Yesu ia Peteru, ia e leo ia umamo. Pai pasu mai fitu, whamai Yesu, ia e whawhanga ia umamo. O le winga upu le whawhanga, o le aoao. O le wala wina Peteru, o ia o le avea mataitai o le ekalesia. O ia la aulu iai au apostolo. O ia o le amataina le ngaluenga ma le whanawina le ekalesia. Te le wala wina o Peteru.
Au sili mua, Peteru, e te alofa ia tea. Mai Peteru I oe. E whamai Yesu, whawhanga I au māmoe. O ngā wenga mua a le leo māmoe. O le whawhanga. Amen? Praise the Lord. Amen. Now Yesu o ia lava o le leo māmoe. Le whamenta ko se furu. Jesus himself, he says in his response to Peter after asking him, do you love me, Simon, son of Jonah? Do you love me? His response to him is then, feed my lambs. 16 he says, tend my sheep. And 17 he says, feed my sheep. Jesus himself, the resurrected Lord himself, is the great shepherd. He's the good shepherd, as we've heard back in chapter 10. But Peter is ultimately the under shepherd because he is called to be the shepherd when Jesus ascends back to heaven. He becomes the leader of the apostles. He becomes the leader of the church. Praise the Lord. But Jesus needed to know first, are you committed to me, Peter? Are you fully committed to me? Are you going to love me and leave the fish and the boats and the nets? Amen? Hallelujah. And then he says, feed. O ngā wenga le leo māmoe, o le whawhanga. O le ale whawhanga, ina ia o awina le lafu māmoe, e le upu a le atu. Ngā wenga ale leo māmoe. Lua, ngā wenga ale leo māmoe, whamai ia e leo ia u māmoe. Le ale le winga le leo, e whaia le ngā wenga o le leo māmoe, ia whaiwhi au, la tō loa o ina le upu. Le ngā wenga ale leo māmoe, ina ia tausi, ina ia lofa I māmoe. Whamaile mua Peteru mta a koe 5, alona whai koe 2 me whai koe 3, whapea lona whai tawina. Ia o tau leo I le lafu māmoe a le atua o iate o tau. Ia tausi I ai ma le loto ai le o le whaatau ana wina. Aua fo'i ne I whaia ma le fia whai poloa. A o le loto fia. Aua fo'i ne I whaapei o e whaamalo I le tofi o le atua. A ia whai o tō ma whaa o ao I le lafu māmoe. Jesus is calling Peter to be a shepherd. And Peter himself writes in his book, 1 Peter 5:2-3, as he exhorts the shepherds, as he exhorts the pastors, he says to them, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. So I need to be doing my job. Amen? It says in verse 3, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples of the flock. Praise the Lord. So if you're called to be a shepherd, for those of us who are called to be shepherds of the flock, those of us who are called to pastoralship, this is an encouragement for us. Praise the Lord. That we have the highest privilege of being able to teach and preach the word of God. So that what? That we can feed the flock. Ne ia mawhai ona mātou leo ma tausi I māmoe. O ai māmoe, o māmoe o le ainga o le wha tuatua. Ai māneia ia o le upua Yesu, whamai ia e leo, ia e whawhanga ia o ta mai māmoe. E ei bāinga o le tino ke riso o anganga fōu. Ai o le tani nona tōru, whamai ia whawhanga ia o māmoe. E ei fōi bāinga o le tino, ua mātutua. It's tau fōi no o iei ne tausi ale leo māmoe. So the shepherd, I like the way that Jesus says, he says in verse 15, he says, feed my lambs. That's when the lambs are young. That's talking to the young believers in the church. We must look after them as well, or even new believers. But by the time he gets to 17, he says, feed my sheep, they're the older ones. So they're the more mature. We need to be able to look after them as well. Praise the Lord. So the responsibility of Peter was great. O le matafa ioi lea sa wala a wina I Peteru. E matua tāhua. So o I o loo vaai ai mua lava sili le li whaola. E te alofa mai ata. Amen? Le lui foi le nā mo oe mao uso matua whawhine. O le mea lava e te o sina I eilo loto mano mawhau whau, malo malo si.
O le mea lena e te alofa iai a le fisili. O e alofa la i le le alofa le alo tala noa mai Iesu. Uso mtua whawhine e te alofa i le ali. A whai o e tali pe o Peteru. Ioe, o te alofa ia te oi a. Le alofa la na e whai ia. E alofa le siaso. Pe a le wo a. A le lei mai le wo. Ia wa alofa iai a le anga mai le wo. Mo le alofa ia. A le alofa le whai mai le ali i le neitai au. A. O le alofa e le o lo alofa e te e o le o ti lo alofa le ali. A. O mea umana e manatu iai. A. Mea umana e fia iai. Whangota, uia, waa, upenga. Whamai Iesu. E siri lo alofa ia te au iloa mea ia. All of us, we can ask, what are the fish, the nets, the boats in our lives? Do we love that more than we love the Lord? Good question, huh? Amen. Okay. Mahenga lona lua. Mawa mai pe skulu male valu, ma skulu male iwa, se whai tau mai wha mole sapali. Those two verses, fa Samoan, ia. Yeah. 18, verse 18. Okay. Verses 18 and 19 read like this. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Amen? Olo tala noa Yesu ya Peteru. Leala o tala noa Yesu ya Peteru ma whaailoa iai e yeilo walawina. E te alofa na e tea. Whawhanga ya maamoe. Alwaenga lona lua, e whaautuina whaapea, o le winga o le oti o le tangata whaatuatua. In the first part we heard this morning, Jesus is talking to Peter and he says to him, do you love me? Are you committed to me? If yes, feed my sheep. He's in the process of restoring Peter to his call. And we know that Peter becomes this great leader of the church, in the first church. Amen? And he says, feed my sheep. And then in verses 18, 19, here he presents to Peter the ultimate sacrifice. Amen? I le vaenga leo le tatu mta akule tai au le nei, tatu te va ai au tala noa Yesu ya Peteru, ele ngata na ia toi wha foisia mai Peteru, ma toi wha ae mai Peteru, ma toi wha manatu ya Peteru, lona vala au wina, e na ia tala noa fo ya Peteru, e winga I lona boti. Aisea, o le vala au wina leo lo whaatu la I Peteru, a mese fo ila so sesi lava I whaatu atua, e o I le boti. Amen. Praise God. Amen. Au tato whaita wina a tole ni mata upole Ioane. Mua o lofa ma losi ma lu I tau I tatou ina ia tatou walo lofa I le rii. Ai lona lua ia e loa o lu I tau wina oe ina ia e loa e tau lava I le oti lo ngā lue mo. Yes. Amen. Oe ma o le tangata whaatuatua. It's till death. Praise the Lord. Amen. Whether we live unto the Lord. Yes. But whether we die, amen, we die unto the Lord. Yes. Praise God. Na fa mai le fesilia a Yesu. Fa ipo suma balu e moni o I manatua foi a fa alua se upu o nai fa mautu winga se ma. Fa mai Yesu ya Peteru e moni Peteru e moni meia atupu ya te oi Fa mai ua e fusi o ina o e tau lea lea
Me e whialuai I mea na e loto iai. Thank you, Lord. Me o malama na loto iai Peteru na ia whaia mua ale na I loa I le te mina aluai a fia oso ai alu e whangota, Amen? Yeah. Ai o lona wala uina whamai, a pe e toia ina, e te whaaloa lima, e fusi foi a te oe e se tasi, e abe foi oe I le mea, e te le loto iai. O le whaupunga lea, o lo whapea na whaamatala ina ia Peteru, le winga o le noti. Manatua o Ioane le Aposetolo leo lo tusia la tusi. O Ioane le Aposetolo na tusia la tusi ina poleonos furuta sanga talu ina mawai le toi fo I ato le li whaola. A tonu fo I au tusia la tusi na ia mana tuai pena o Sofia ia le angangapa ia. Ma mana tuai upo Yesu I le tangata le nei o Peteru. A tonu fo I na ia I loa le teimi na oti ai Peteru. Na whamaina moli mau o le tangata le nei o Peteru. Whamaina whasiotia whamaturo. Whamai o le tausanga I ono skuma le valu I lalo pule anga nero. Na whaapea o na whaasata roina le tangata le nei ona o le mau ya Yesu Keriso. Whamai na whaasata roina. Na whaataunuhina upuia whamai Yesu. Pea toa ina e te whaaloa loa ulima. E fusi foi a te oe I se tasi. Whamai na whaasata roina e whamai Peteru. Aua lale ui lunga la ulu. Ai au I lalo. Lona loto atoa ina I awana I tau whaatasia o ia malona ali. Ai nei una oti. Nei una whaataunuhina uma upuia. Whamaile ngā luenga e whawhau koe tolu. Le amatanga o le ngā luenga Peteru ma Ioane. Whamai wapupu e ia te ila ua. Matu watu I le whale pui. Mata koe lima, whai koe suma valu. Whamai walato pupu e atu foi le au Apostolo. Matu watu ia te ila tau. I le pale pui. Na whaapea o na whaasawa ina le au soo. Ona o le tala le lei. Lea na whai atu a Yesu. Pe a e toia ina. E te whaaloa ulima. E fusi foi a te oe e se tasi. E ave foi oe I le mea e te le loto iai. In 18, Jesus says, most assuredly I say to you, Peter, when you were younger, you girded yourself and walked wherever you wished. But then he gives a prophecy about how he would die. He says, but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. By tradition, it is told that, that Peter died as a martyr. He was actually crucified under Emperor Nero in the year 68 AD. It says that when he was crucified, he actually asked to not be crucified the same as Jesus, but he was asked to be crucified upside down. It was how much he loved the Lord that he didn't want to have anything similar with Jesus, because he considered the Lord his Savior, but would consider him lower and would be asked to be crucified upside down. He became a martyr. He died for the cause. And Jesus told him, amen? Jesus said to him, you will stretch out your hands and another will gird you and carry you where you do not wish. 19. Then he spoke, signifying by what death he would glorify God. Atonu sa oile temi e whaasawa I nei Peteru. Ai na ia manatua upo a Yesu a. Na lefa mai whaupo e skulma le iwa. Wa ia whetala i atu le upo e whaailoa tu wai le winga o lona oti. E vivi atu wai o ia I le atua. Amen? Atonu na whaasata roina ma whaau I lalo no na ulu. Ai o lo vivi Peteru I le atua. Amen. O le winga, o le oti, o le tangata whaatuatua. Whamaine upo Paulo I lona foi loto a. Le tangata le nei o Paulo, ma lona loto a toi le tala le lei. Whamaine whai Filipi mua whai poe luas fulu. E tusa ma lo whaana una watu, ma lo wha moe, ina ia o le ma I se mea e tasi. A ia o matua wha ma losi wha pei ona o whaia e lea unua, e wha pea foi I nei ona po, ina ia vi ia ai ke riso I lo utino, I le ola po oleut. E loo foi a Paulo a, le tangata na wha sawa ina,
Ona o le tala le lei. Nei loe paulo le winga o lona oti. O ia o le tangata whaatuatua. Ai wha mai, paipu e luas furu, ina ia vi ia ai ke riso I loo tino I le ola po le oti. Paul himself spoke in Philippians 1:20 and he described his passion. This other apostle was also passionate for Christ, and he was an example of the death of a believer as well. Because to the church in Philippi, in verse 20, chapter 1, he says, according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Uso matua whawhine. O logo langa whaatuatua, e uina whaasawaina oi, ona o le tala le nei. Na lefa mai Yesu nta suma 5.2 skulu, ia o tō mana tua le upu, na o whai atua ia te o tō, e le sili le au auna I lona alii. A whai o lato whaasawa mai a te au, e whaasawa fo'i ia te o tō. A whai o lato tausia la upu, la tō te tausia fo'i la o tō. A whai ai la tō ia mea uma ia te o tō, ona o loo ingoa. O oe le tangata whaatuatua, a whai te arofa a te otoa I le alii, ia e mauti noa, e whaasawa ina oi. Amen? It's the cost of the call. The cost of the call is so great that we as believers will also be persecuted. Because Jesus says in John 15 verse 20, he says these words to his disciples, most assuredly, again, he's saying that this will happen. And it's happening today. He says, I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice. Sorry, I'm reading the wrong verse. 15 verse 20. Remember the word that I said to you, Jesus said, a servant is not greater than his master. Amen? If they persecuted me, they will also persecute you. And we have brothers and sisters right now. 2020, we have other Christian believers who face persecution in other countries, and we pray for them daily. But even yourselves, it may be in your workplace, it may be in homes, it may be in our schools. You say you love Jesus and other people will mock you. You try and talk to a friend at work and they don't believe or they persecute. But as believers, you will face persecution because Jesus says a servant is not greater than his master. If Jesus was crucified because he was the Son of the living God, because he declared that he was the Son of the living God, then we too will be persecuted. Luka iwa ona fai pua lua suma tolu. Luka iwa ona fai pua lua suma tolu ma lua suma fa mai pua Yesu. A fia muli mai se tasi a te au. Aua le usi stai o ia te ia. Aia ave e ia lona sa taro I aso fai so o ile muli mai ia te au. Usufa, awa aise fia fa asamo le muina lona ola. E mau wa ia te ia. A o le fa mau lona ola ona o au. Fa asawina e ia. E le ngata I loa lofa ato atoa I le fa aula ma lea li. A ia e loa. O lo wala awina, ma lo olanga ngalue, ma lo soifua au auna I lea li. E iei ki tātou, e iku ina tātou woti mole. Amen? That when Jesus says in Luke chapter 9, 23, 24, he says, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Number one, we heard this morning that you love the Lord, that we are committed to the Lord. Number two, that we must also count the cost. Ultimately, there will be a call for sacrifice. Some of our brothers and sisters have even died for the call. Praise God. At the end of the gospel, we hear two things so far. Number one, love the Lord with all our hearts, soul, mind, and strength. Two, know that you'll be persecuted. Amen? And the last part,
tatou te maua i whai poe luas fulu, e poe luas matolu. Tatu whai tau whaatasi wha mole, whai upuia e wha ia, whaaliu Peteru. Ona mahaia tu lea o ia e so o waina Yesu, o lo mui mai. O ia fo ina whaala mo lamo le whatawhata o Yesu, ina o whai le tali suana. Nana whai atu fo i, lea li ie, wai ea e whaala taina oe. Wai loa atu o ia e Peteru, ona whai mai lea o ia ia Yesu. Lea li ie, e whai whea o ia ni. O whetara atu Yesu ia te ia, a whai o te roto ina ia tu maupea o ia se ia o sa, pe se a lea mea ia te oe, e muni mai oe ia tea. O na sala lauai lea o le nei tala i le mauso, e le o te lava lea so, ai le i whapea atu Yesu ia te ia, e le o te ia, ai whapea, a whai o te loto ina ia tu maupea o ia se ia o sa, pe se a lea mea ia te oe. O le vainga mua mona tatou whanongongo ai, o le alofa i le rii. Vainga no na lua o le unga e o i le oti, o le winga o le oti o tangata whatua tua. Al vainga muli, ola ia muli bea ia ke riso. O le vainga mea o te whiatala noa i muli, ina ia tatou ola o e mau tangata whatua tua, ina ia tatou muli tai bea le whaola. O le mānei o le upulea, nai o tatou maua i le mana tua foi le tangata le nei o Peteru, o tatou i loa, malawa le winga o Peteru. Ai wha mai Yesu i whai ua whai pasuma le iwa, ia e muli mai ia te au. O tatou i loa wa aia le alofa wha maoni o le wha aula ia Peteru. O tue wha foisia mai, o tue au mai o ia i tutongo le lio, ma wha manatu ia i le vala awina. Ai wha mai le whai pue suma le iwa, ia e muli mai ia te au. Le loto a tol wha aula, Peteru. Muli mai ia te au. Ai wha mai whai pua lusfulu, o wha liu Peteru, on wa aia tu lea o ia i le soo walo whaina e Yesu, o ai lea, o Ioane le Aposetolo, wha mai o whapewheo na tatou i loa o Ioane le Aposetolo, wha mai o ia na whaalangolango i whatawhata o Yesu, ina o whai le tali swanga, o ia fo i lea na whesiri a Yesu, lea li ie o ai ea e wha lata ina oi. Ai wha mai le whesiri a Peteru luasu matasi, ua i loa atu o ia Peteru, o na whai mai lea o ia ia Yesu, lea li ie, pe wha pe whea o ia nei. Leo toi ai mai o ia, a lana whisiri mua ia Yesu. Yesu, ai wha pe whea la Ioane. Ai wha mai le tali al whaola, a whai o te luasu malua, a whai o te loto ina ia tu mau pea o ia se ia o sau, pe se a lea mea ia te oi. O le ale si winga whamtaranga na Peteru, nawa i loa lau walawina. Aua te popole fua le walawina o Ioane. Walawina oi, lea, muli mai oi. Wha mai Yesu, a whai o te loto ina ia tu mau pea o ia se ia o sau, pe se a lea mea ia te oi. O le mānei o le whaamaumau i Ioane o na mau. Na e mana tunatu iei, o mea umai ana tusi e Ioane, o mea na ia whaanongolongo ma wa ai iai. So a tonu fo, yo lo muli atu Ioane tu o Yesu ma Peteru. Ai la mona le leia Ioane, o pula e whai e Yesu ia Peteru. Na lai whesili Peteru, ai whape whea o ia nei. Wha mai Yesu i lana tali ia Peteru, a whai o te loto ina ia tu mau pea o ia, se ia o sau pe se a lea mea ia te oi. The third part of our study that I just want to, as we come to the ending of of this great book, and we've heard that let us love the Lord, let us be committed fully to the Lord. We've heard that if you're going to love the Lord, if you're going to believe on Him, you as a believer will also, there will be a high cost. There will be a call to sacrifice some of those things that you hold on to. The world will persecute for them. But then in the final part, there's a conversation between Peter and Jesus. Because in Peter, knowing that, Peter's Peter, right? Yeah. We're like Peter. And Jesus says at the end of 19, Peter, follow me. Peter turns around. He says, hey, he saw John. Because it says there, Peter turns around, saw the disciple whom Jesus loved following, who had also leaned on his breast at the supper and said, Lord,
who is the one who betrays you? So that's a description of who John the Apostle is. He's describing himself. 21, Peter says, seeing John, says, but Lord, what about this man? I love Jesus' answer. And this is another side of Jesus too. So beautiful, because he says, Jesus says to Peter, if I will that he will remain till I come, what's that to you? In other words, Jesus is saying, Peter, you have your calling, you focus on what you're supposed to do. Don't worry about John. What's that to you? Because he says in 22, if I will that he remain till I come, what is that to you? And he says at the end, you follow me. Oe maule tangata whaatuatua, e ai si te mea whapena, whutato peo pe teru ele o whamalosi mai ana ka irea, ele o te soso wangi mai ale ri irea. E whamei Yesu, o le alo whiau tamai tai nā male ri ili nā, muli mai oi. You focus on what you're supposed to do. Praise the Lord. Amen. And I think that's a big encouragement for us. At the end of the book of John, number 1, that we are called to love the Lord. Number 2, that we will pay the cost. That some of us will even die. Some of us may get beaten for the name of Jesus Christ. But number 3, you must also know, believer, that you must always continue to follow. 1 Timothy 4:16, I love the words that Paul uses here to this young disciple. He says, take heed to yourself and to the doctrine. He's reminding Timothy, take heed of yourself, look at yourself, focus on yourself and the doctrine that you are hearing. He says, continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Ioane le Aposetolo e winga I le muli. For mai upo Paulo nta koe wha, Timoteo mo nta koe wha whai pasuma leono, ia oe lava yate oe. Leale winga le upo leo, lo wha malosi Paulo ia Timoteo. Ia avea oe ma whaataita inga. Ia avea oe ma fita tau. Ia avea oe ma evanga lia. Tāna ia le tala le lei. For mai, ia oe lava yate oe a toa ma lau e hao atu. E o lava le tā upu lea o loo hao o inai oe. For mai Paulo, ia e tū mau pēr iai. Continue to follow Timothy. Peo le nganga nā le tai au le neo le li whaola ia me teru a. Tū mau, muli tai pēr. Muli pēr oe pe teru. Le alo whi au ia Ioane. Muli mai oe. Praise the Lord. Pio se ata nā mo tātou. Whamaia Paulo ia Timoteo. A wā a e whaile nā mea e whaolai nai oe e oe. A toa mai o whaalongo ia te oe. So huso matua whawhine, o le te leia o le tātou wala awina. I loo langa whaatuatua. Mo loo langa whaatuatua ina ia tātou muli pēr. Praise the Lord. Pai poi huso matua rufa mai. O na salalau ai lea o le nei tala I le auso. O le tala lea na whai e Iesu pe o lana tala ia pe terua. Pa mai mo salalau le tala I le auso e le oti lava lea so'o. So, tau foi na whai tete tātou I tala salalau O I foi la e au mai e Ioane se vaenga tāua. Na I le moni mau lava a Ioane. Fa mai le lenga na suso ai. Fa mai ai le I whaapea atu ia Iesu ia te ia. Lea lawa tusia e Ioane. A tonu leua whaisina wha umi o na vaai Ioane. I vaenga lava o a mata o na ngā lue le kālesia. Ma tupu maola le kālesia. Au se vaenga lea na whaapea o na salalau. O le tala wa se. Se tala wa ave se wa ave ua taua whaamahoni le upo Iesu na whaia ia Peteru e le oti Ioane. A le lava toi moni mau Ioane ina ia toi whaasau. Le vaenga lea Na le wha mai Ioane. O na salalau ai lea le nei tala le auso. E le oti lava lea so'o. Wha mai lea Ioane. Ai le I whaapea atu Iesu ia te ia e le oti ia. Ai whaapea a whai o te loto ina ia tū mau pēr o ia se ia o sau. Pe se a lea mea ia te oi. So John takes time in verse 23
to clarify and correct. Yes. So even at that time, by the time John was writing his gospel, the church was already 50, 60 years since the ascension of Christ. But this particular saying had, verse 23 says that this went out among the brethren. That Jesus said to Peter, hey, John is going to live forever until he comes back. But then I love the way that John the Apostle will take time out and correct. And maybe that's also a reminder for us, the Acts 17:11, to continue to test, continue to, what it is that we hear, what is it that we read, continue to test it where? According to the word of the Lord. Pena fui tātou asala lau se tala, au mai se awa onga, tātou toi fo le upo le atua, pe moni ma whaamaunia ia mea. Amen. Mena sufitu fai pasuma tasi, pe ole auso I pe rea. Pe lau Ioane le taiaone nei na toi ti tia unga tusi Ioane, ai toi wha sakwa Ioane le mea le tala le usala lau. Praise the Lord. So, tolu vaenga ni tātou matamata le taiaone nei, number 1, o lo lofa I le ani. 2, o le unga po le winga o le oti o tangata whaatuatua. Tolu, ola ia muli pea ia Yesu. 3 things that we learned from the conversation between Peter and Jesus this morning. Number 1, brothers and sisters, to love the Lord. 2, that ultimately some of us will die because of the name of the Lord. And 3, that we must continue to follow Christ. Whaipo muli e lua o te whia au mai o I e faai'u iai le tusi a Paulo, le tusi a Ioane. Whamai le upo Ioane, whaipo nusu na wha, o le so'o le nā o le moni mau I ia mea, mana tusia ia mea, ua tātou I loa fo'i, e moni lava lana mau. O isi mea fo'i e tele na whai e Yesu, a whai e tusia umalava, o lau tā ofi, e le mawhai o na ofi I le lalulangi a tusi, pe a tusia. Whamai, o le so'o le nā o le moni mau ia mea, o le o tala no Ioane yate ia lava. Le whamai ilana mau I le mua Ioane, a lona mtauku mua, a lona whai upu mua, whamai o ia ilana mau le nā, whamai o le mea lea sa iai tamu le matanga, na mātou whaalongolongo, na mātou wa'awaa yatu iai o mātou mata, ua mātou mata ai, na tango fo'i o mātou lima, I ia le loko o le ola. John even testifies in his letter, 1 John chapter 1, verse 1, and this is how we know that he's confirming that he was an eyewitness. He wasn't a second-hand witness. He was a personal witness of the resurrected Lord. Because he says in 1 John 1 verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Amen. Praise God. Even Peter talks about it. Fa maile moni maua Peteru, lua Peteru mtauku mua, a lona whai upu e wha, sfuma wha, ina ia owi loa, whai ko sfuma le ono, a wā e le iusi stai mātou, I tala o le vavau, ua whātua ma le koto, ina ua mātou whaelo atu, yate o tō, le mana ma le awhio mai o lo tātou a li'i o Yesu Keriso, pe tai na mātou ba ai atu I lona lava mamalu. Pe teru ma Ioane o moni mau tino. Peter and John, they were eyewitnesses. They saw Christ. They heard Christ. John says they even handled the word of God. Praise God. Amen. Ai whamaile whai koe lua suma lima, o isi fo'i mea e tele na whaia e Yesu. Whamaile moni maua Ioane, o lau tauwhi e le mawhai o na ofi I le lalulangi ia tusi, pe a tusi. Praise God. Amen. That we come to the end, and in his final verse, John's account was not exhaustive of the life of Jesus. He was actually quite selective. Yet, his account of the life of Jesus is sufficient to bring anyone to faith in the Messiah, the Son of God, as quoted by John MacArthur. So, praise the Lord, that brings us to the end of our book. As we close the Gospel of John, may you and I be reminded today
to love the Lord, Yes. to be committed fully to the Lord. Thank you, Jesus. Number 2, to know that you will count the cost of following the Lord. There is a very high cost, and some of us, it may even cost our lives. And number 3, that you and I are called to follow, continue to follow Christ. E nei tai au tātou futa, au tātou whaitawina, whamaifoi, i le upu o tātou whanongonongo i le nei tai au mua. Ia mei loa lofa i le nei tai. O ea lofa ato atoa, i le rii, o ea lofa nau, o ea lofa ina ia leai lava masesi vaenga e te le toi foi, i le vaenga mua lo o e langa, ma mea na ea lofa i ai, ai tuina atu atoa lo wola i le rii lua. Whai o oe o le tangata whaatua ia e mauti noa, e iei le unga, e iei foi le winga, o lowo langa au auna, e iu ina e oti mo le tala lele. E iu ina whasawa ina oe, ona o le tala lele. E iu ina tau valea ina oe, ona o le tala lele. Ko vaenga muli pea. Amen? Ma nei e le whai unga o le tātou tusi le nei tai au ina wa uma, ina wa maea, ma nei e le o langa o Peteru. Fa mai le tātou whesiri le amatanga. Le ale mea na tupu ia Peteru, ina uma vai le tue tu. Ale o tātou wa ina. We asked in the beginning, what was the relationship between Jesus and Peter after his resurrection? We've learned a beautiful lesson today. Praise the Lord, that you may be encouraged to love the Lord as well. Tātou whaitau whaatasi le upu au tū o le nei tusi, e faai'u ai, ia ma tātou faai'u ai se te talo i le ni tai au. Tātou tū lai whaatasi mai, whamon mole, Ioane le Aposetolo sumatasi. Ia, a ua tusia ia mea, ina ia tali tonu ai o tō, o Iesu o le keriso lava ia, o le alo o le atua, ina ia maua e fo'i le ola i nona suafa, e o tō o e tali tonu. John 20:31, but these are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Amen. Tātou te talo whaatasi mai i la tātou te talo i le ni tai au. Ai tu ina atu i le li'i loloto. Let us pray. Whawhatai tele te mā. O whaalongo. I lau upu. O le aso le nei. O te tuu ina atu. Lo uola. Mo oi. O te alofa. Ia te oi. Ma le ato atua. Ina ia. O wola. Mo oi. Se ia o i le oti. Ma ia o. Muli pea. Ia te oi. Whaafetai ta mā. I lau whaaulatanga. E ala ia Iesu Keriso. Wa owi loa nei. O au. O le tangata. Anasala. Whaafetai. Ua o wola. Ona o Iesu. Lord, I thank you today for your word. My prayer, Lord, here is my heart. Here is my life. May I continue to bring glory to your name. I thank you for salvation in Jesus' name. I pray this prayer. Amen and amen. Aftaita mai lo wana ele. Whaeuna la mato vaenga o le sauninga i le ni tai au. Whaftai fo'i ua mato taunuu mai i le whaeuna o le nei tusi. Sa mato whaitawina, ma oina. Peo na e au mai a lea ua avea ma whaamanianga te le lawa ia te i mato. E fo'i atu ai le vi inga ia te oe. Nei masa uma e o le whaavavau lava. And we all say, Amen and Amen. Tato lalo me lalo, whamia tele le atua, no tato aina ono Yesu. Amen.